Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kanyau Trap National Youth Movement West Khasi District kalapan bet ban pelong da ka jingalang patba haka kanyau trik wiya yong azak pesan haka por khatway bejimen stem hajan school ka badan marjan bat ka State Bank of India hanostan ka sengkala kerpat ya borok ki patba ki bala yo iki belai ki bapoi haka dor ka bahe khamtam kitu ki balakot da kilak tingka bakin yawan khnang haka ni sngi bala bu khnang ba ka seng kan yale man ya penben bat ki bor ki badai khmi ya katrat Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Nostan Division kalian di persen ngikir pajur itu ki patba borok ba kin subha banyak poi berhenti haka khatnyo tarik mentau benai pasau bat mentau snem arajar absang ba ngin penlong ya ka meeting hang ne ha hall jung ba sadap ba don marjan berkat State Bank of India ikonong ya ka meeting halor kan ngrim ka ba pila dang iken mau ki ba kumpul kumba bli ya kilat patai ku bor mo ka jing ya ki jungi baseng chenoyam ha we dei bat ki light ki bala kuri ura hakini ki mi kuri ura hakini ki tayo balada te kunta na kalian dumi masang ni buka jikir pat kam tam yapi ki pai ba ki wala ki pedeng ai city naka office MEPDCL Longston wa bi subha bani apa nanti ate kasngi te ki ai berpa ki jing pensai insa pensai ate kasngi ya ka ai ka ba na kalian dumi masang ni la yo bani atai sanir kan ka office MEPDCL Longston West Khasi District te ki pat yapi ki pai ba baro wa bi subha ban ya poi nanti ate kasngi te haju ka por na kalian dumi masang ru ni singo ban penpau kandiat ka bedai bat ka office MEPDCL ba ngikir pacur ya pi ba kinong tray barok na do SDO ringkat ber office si berkawai ba sengobha nang nai sekmat ba om ba pin dang le duri rasu ada beri bat ki belai di ba ngikir patru ya pi ba sengobha ban pha e kinong tray ju pi ban pai ba na do ki meter radar bat kumju bat kiwe kinong tray om ba pin yele trumur nomor bakan mi jing susu ya ki ba te ngikirman sem ling ba ka jinga trailang jung pi ka office bat kumjuk ru berkas bat ngi kum ki ba dan ya berkas sen next sem bakin ngikirwan ra ya ka jing ba nam ta ki ba babun te lada ka office kadang yai beteng ya ka jing le huri hura te nakalian jungi kumosen ru ngiman se ngin sa pai bat ngin sa thau da kino pat kilat kilti ba kumno ngin le namar ba lada kaya mi ka huri hura kami simi ka kedrum keram na office te ngiman se na kalian ngi maseng ru ban sim sa ki pat ki senjang